algon menna bay farange bahiwe mikanta nukofikam gawanam den kinen he duniyamati uleni den algon men badad jehne den kinen he boyha wahikan algon men hodani mikan koggene algon men salame wani kirita qur'anuga emme fortamanum baawalewunu echaki raanu boshe kamuga wi nama mistakum budane la wallahi la ajma'u li abdi khawfaini wala amnaini timang ilahuge evves alaka de biruveri kamen adi de aman kamen ves mudevame man khafani fi dunya amantuhu yawm al qiyamah timang ilaha dunya mati biruveti mi mihaka timang ilahu qiyamah doha aman kan devame la tazulu qadama abdin yawm al qiyamati hatta yus'ala an arba' qiyamah dohu alayan enage fahuritanu guda nulevene enaya hataru kamaka behegutun suwalu kuravijjawm dande eba mihunge amal toge faj dakkalewun eba mihun gunana kamuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi qarafani ma li hadha alkitab mifata wefami wani kinen hiye la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mifatuga kitame kudakamek kamuga wes kitame bodukamek kamuga wes nuliye vidukalle fenwe wa wajadu ma amilu hadira ade eba mihun eba mihun kuri kuriha amal takin fatuga hadir we fawatan fengen dane ei kitamme kudakamek kamuga wes kitamme bodukamek kamuga wes kitamme sirrun evves insana kan nufennane gotak evves miha kan nufennane hem wagwagak evves CCTV kan narane sirrun wanghana kan mati kofawa kan tattaves e fatuga edoho devi fawatan fennane wala yadhlimu rabbuka ahada wa an shababihi fima ablah adi khasa gote gayanage zuwan dwassaru ena fana kolla fawani kon kamek gakam algon men duniya matiga hoda fawa komme rufiya faasa fochaka behegotum wes e hodi kihinetto wes besuwalu kurve adi heda kuri kihinetto wes algon menna e besuwalu kurve duniya matiga komme swarege dati undagule tahammal kollanto burawani nuwata qiyamaddu narakage biruweri kanto algon menna boduwani mi kon kametto algon men mitanu kon echetto algon men nagani alhamdulillahi alwahid alqahhar والصلاة والسلام على المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن استنى بسنته من صفوة الأبرار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ميري ألغن من متاغا واهك دكاداني ألغن من مي حياتوغا ألغن من ترين كم إنسانك بس إنكم ورا مهم كما كابهيكتم إكامك سببون algon menge hittan Allah subhanahu wa ta'ala ya gulila mehige dana fada muhimu kamaka behegotum ade algon menge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge abika balum ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha bidal wafawani law anna awwala ma nazala min alqur'ani la tashrabu alkhamra laqala an-nas la wallahi la natruku alkhamra abada kirita qur'anuga emme fortamanum baawalewunu echaki raanu boshe kamuga wi nama mistakum budane la wallahi Allah gandi huwa ko buname la natrukul khamra abada harmen duha ko sraboin hutta en mudaname walau anna awwala ma nazala min alqur'ani la taznu laqala an-nas la wallahi la natruku zina abada adi kirita qur'anuga emme fortama baawalewunu echaki zine nukurashe kamuga wi nama mistakum bunane la wallahi noneke Allah gandi huwa ko buname la natruku zina abada harmen duha ko zine dukoshen nudaname walakin ehenekamaku awwala ma nazala min alqur'ani suwarul mufassal fiha dhikrul jannati wan nar hatta thabat alqulub ila rabbiha ehenekamaku kirit qur'anuga emme fortama Allah subhanahu wa ta'ala bawa levi mufassal suratake ei ilmaringa tereng bayin bekalu vidalwa gotuga qaf suratum fettigen tiriyen wa suratta adi ege tafsiluga ilmaringa terega eki rawutabbe kommekas e surattakuga kinetto miwani fiha dhikrul jannati wan nar e surattakuga suwarugeya narakaga wahakatan asfave akhiratuga wahakatan asfave insana maruma foga den kan hingadane gottakuge wahakatan asfave hatta thabatil qulubu ila rabbiha ade wahakatawge sababu maruma fahuga algon men baddal qur'ane kankama mi wahakatawge sababu
marumatiga kam vegen dana gota marwa handuga malaika bekadu wadanna wan gottaka adi maruma foga barzakh ge alamuga insana kurimatilane kankama adi fo qiyamat duwahu insana kurimatilanje kankama adi qiyamat duwaha foga mistakonge hisab belle mahshar kore mi huriha kankam niyuma foga suwargaya narakyan insanun daanje henakama adi suwargaya kankam wani kinetto adi narakaya kankam huri kinetto mi kankamuge sababun maruma foga insana baddal qur'ane mi kankamuge sababun insana ge hi Allah subhanahu wa ta'ala ya gulila mehigende e hisabunne e insana e tayyar wani thumma nazala al halal wal haram e hisabun e foga Allah subhanahu wa ta'ala halala haram ge ayatami bawalam wani ade ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha ge mi bas folun alugon menna egigende alugon menna akhiratu ge wahaka dekkumaki mi kiha muhim kam ekam alugon men kurimati langen haya mi hayataki mi duniya ki mi warakkuda duwas kolekkan alugon men ge teren komme insanaka wes eba engen jehe ade mi haya alugon men vetu kurma foga den alugon menna kurimati langen haya akhiratu ge hayataki e akhiratu ke kankan algon menna rangalan engijje kamuga wa nama Allah subhanahu wa taala algon menna amur kurawa fawa amurtaka tabawu maki algon menna faseha kamuka wegendane adi ekamaki algon men maabada nudakka wahaka ka vejje kamuga wa nama ege haqiqan algon menna nege kamuka wegen gosvi kamuga wa nama algon menna Allah subhanahu wa taala ge amur furtaka tabawu maki ei algon menge terega eha bada fennana kamuka nu maki ei eme kari kanta ade henkamu kommekas alugon me mi maruma fahu insana baddal kurang hayatu ge wahaka gina ginan dakna buje bay faru bay mi hum bunewle maruma foga wa kankam ge wahaka barzakh ge birwari kama qiyamad duh ge wahaka takadi swarga naraka ge wahaka taka mifada wahaka dekkima birugannane hasakon e birugatum ge sababu nafsani sudane mifada kame ves dimave dane mi birugatum ge sababu ekeki nedeve asarta kodakudina ves kofane adi bodatim hona ves kofane mikala wahakata komme sarakab buna adu algon mennan ebeive ade algon men balalan ebeje asna mi kiha warege bordanen huri wahakata ketto mis wargaya narkaga wahakaga dekkomuge sababun kinetto astu hagigatuga kamwegeddani adi mi ege sababun me annan jehe biruwetika naspi kamuga wanama demmani kinetto mi salgon men balalan war mohim kame ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudusiya hadithegga bayan kurawa fawani Allah subhanahu wa taala wahi kurawa kamuga la ajma'u li abdi khawfaini wala amnaini timang ilahu ge evves alaka de birweri kamen adi de aman kamen ves mudevame man khafani fi dunya amantuhu yawm al qiyamah wa man aminani fi dunya khawaftuhu yawm al qiyamah timang ilaha dunya mati birweti mi haka timang ilaha dunya mati ga ves mi haka birweti vejjakam gawana me birweti mi haka timang ilahu qiyamat duha amankan devame ene qiyamat duha ge birweri kamun salama koravame qiyamat duha ge birweri kamaki ei intiha bodwegen wa birweri kamaka wa eruga e kamun timang ilahu emi he salama koravame duniya matiga timang ilaha birweti vejjakam gawanam adi biru nogen fikam gawanam duniya matiga birweti noejjakam gawanam den kiyenetto me wani waman aminani fid dunya khawaftuhu yawm al qiyamah adi duniya matiga timang ilaha birweti wamaka nula diri ulen jamihako timang ilaha birweti noe timang ilahu amur kurawa fawa amurtaka bo nulaba adi Allah subhanahu wa taala nahi kurawa fawa hakamakan aragane mifada gotakan haya vetu kofawa mihaka kinato kantatta vega midani khawaftuhu yawm al qiyamah efada mihaka qiyamat duwahuge birweri kama kurimatilanje hene adehen kam algon men ekgen dani algon men mi duniya matiga Allah subhanahu wa taala birwetive qiyamat duwahuge adab qiyamat duha algon men na kurimati lahuri kankam ge wahaga dakka ekam ge sababun algon men ge hituga birwetikan oyegen kan eduwahuge birwetikam algon men salama wani eduwahuge birwetikam kiyei ma boduwegen wa birwetikam enkam waanama eduwahuge e boduwegen wa birwetikam salama wamattaka miyadu mi duniya matiga alugon men ebejehe Allah subhanahu wa taala birwati wa bekawa eri eki evs halaga nafsani wana kamenno ekamuge sababun ne deve asare ves qur'ana kamenno ekamuge sababun Allah subhanahu wa taala kiyamanteribe adi ekamuge sababun alugon menna suwarge addane mage fahivegen dane kamen ei Allah subhanahu wa taala birwati maki adehen kam algon menna egen dani mi kamaki mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ves warag bodan algon menna irshad dewa fawa kamekkan maruge wahakataka adi maruma faw gannana kankan mi kankan gina ginan hadan korma nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani algon menna irshad dewa
egoton ekalege faan hadith korawa fawani akthiru min dhikri hadimin laddat tiaba mihun gina ginan hadan korashe laddatta nattala kantahuga matin ei konkametto al maut e kamaki ei maru adami maruga matin laddatta neti kolla maruga matin tiaba mihun gina ginan haduma korashe enkam mi kamaki mi nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sariha irshad algon men devwa pawa mativeri nabawi irshad mi gina gina maru hadan ko maru ma poga algon men kulimati lang hayan hadan kurmakimi ade algon men mi duniyega mi dirweleni warak kuda kuda wagut kolegga emme diguwegen aamugotegga mi ummatuge mihege umar mi onnani fasdalaha haddiha ya deterega gagandaka madu mihen evre mati umaraka mi dani adi diya kamugawe sateka vissan aamugote ganara emihege hayan nimige midhani adi algon men balalanga midhe giyamaddu kiha digu muddatega to algon men kolat tibe midheni qiyamaddu ha ki ei emme duhe ehne kamako edwa ha ki ei diguwegen waduhe edwa huge digukan algon men tasawwur kollevunu kamugawe algon men edwa hattaka tayyaru anje ehne kan algon men ihsas korwegen dan ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bas poltakun hadith bas poltakun algon men egende algon men mi hayata qiyamad duha alawes no kiyankan qiyamad duha ki ei fansas has aharuge digu duha kawwa eruga algon menge emme digu umur libifawa mihage umurwes etake gunayakan gunakollikam gavies efada umre libigen nudane ade enkam algon men eba suwal kollanje he ki vegento edwas ha digu egen wa duha ka vegen midani edwas ha digu egen wa duhega konfada kantatta ketto hinga midani ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men bayan ko dewa fawani la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba' qiyamat duhu alayan enage fahuritanun gudanulevene hatta yus'ala 'an arba' enaya hataru kamaka behegutun suwalu kuravijjawma dande maneki waram muhimu bodu hatar suwalen algon menna qiyamat duhu ba kurave e suwal takar rangalan algon menna jawab dari uma fahoga menwi algon menna algon menge fahuritanun wes qiyamat duhu guduwanulevene an umrihi fima afna emme fortama kanta enage umra behegutun ena suwal kuravene kihinetto umur fana kuri algon menge mi hayatuga vetu kura komme wagutu kolaka behegutun algon menna ayba qiyamat duhu suwal kurave algon men kura komme kuda komme bodu kamaka behegutun algon menna ayba suwal kurave ade e suwal tan algon menna kurave kamuga waadama hama yagina wese kama wagutu nagane ekamun algon menna egende qiyamat duhu eha diguwegen midani kiwegen kan duniya matiga algon men kura komme kame ei kitamme kuda kame kamugaves kitamme bodu kame kamugaves kitamme wagwagan insanakan nufennane hen sirrun kuri kame kamugaves emmena fennane tanuga faaluga kuri kame kamugaves mifada komme kame ves Allah subhanahu wa taala wani diuwafa Allah subhanahu wa taala algon men kura komme amala liwu mattaka de malaika bekalun hadalu wafa wani adi algon men nan eduwa algon men ge amal toge fatta dakkale wen adi duniya matiga algon men koffawa komme kame fenigen dane adi eduwa ho ekankan fenna hiduga mujrimun duniya matiga nuba Allah subhanahu wa taala uradumuga heda koffawa mihun ei adi muslimek kamuga vies Allah subhanahu wa taala angawa fawa amurtaka kolfan jehimihun Allah subhanahu wa taala kiyaman teribumuga fasjehonu mihun Allah subhanahu wa taala nahi kurawa fawa kankaban araganu mihun mifada gotaka duniyege haya vetu koffawa mihun eba mihun fikkandan dan eba mihun ge amal toge fad dakkalewum eba mihun gunana kamuga Allah subhanahu wa taala wahi korafani mali hadal kitab mifata vefa mivani kihinen hiye la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mifatuga kitame kudakame kamuga ves kitame bodukame kamuga ves nuliye vidu kolle fenwe wa wajadu ma amilu hadira ade eba mihun eba mihun kuri huriha amal taken efatuga hadir we fawatan fedinge dane ei kitamme kudakame kamugaves kitamme bodukame kamugaves kitamme sirrun evves insana kan nufennane gotan evves miha kan nufennane hem wagwaga evves CCTV kan narane hem evves insana kan ekamuge hilame evves ekamuge alamat evves ne nufennane fada gotaka sirrun wanghana kan mati koffawa kan tattaves efatuga edoho levi fawatan fennane ebam koffawa huriha amal take ebam kurimatiga fennan hunnane wala yadhlimu rabbuka ahada adi kalege faanuge veri raskalange evves insana kan aniyaveri godigen nukanname Allah subhanahu wa taala ki adul ve ilahe kan algon men emme ves qabul kuran
ade eduhun alugon menna fenigen dani alugon men mi duniya matiga koffawa amalta alugon men mi duniya matiga koffawa amalta kege jaza eduhun alugon menna libigen dani miedu alugon men mi duniya matiga hewa amal koffawa kam gawanama eduhun alugon men amalta hoge fetta dakkala ve hinduga e fetta hoga hewa amalta li fawatan alugon menna fenigen dani enekka ku miedu Allah subhanahu wa ta'ala engeve gotan alugon men nule kam gawanama ekamuga fasje kam gawanama algon menge amal toga fetta nubaka mufralevge matan algon menna fenigen dani e algon menna kiyadi muslimunge gotuga marwi kam gaves edu hoga birwe kam algon menna kurimatlan jehena kan algon menna engigen dani en kam miedu algon me mi duniya matiga vi iruga edu hattaka tayyarwa masa kurange beje ade komme ka se pahoga devana suwalege gotun eba kureve wa an shababihi fima ablah adi khasa gote gayenage zuwan dwassaru ena fana kolla fawani kon kamegga kam enage muli umra behe gotun suwal korawma fahoga adi khasa gotegga mi zuwan kama behe gotun eba wakin khasa ko suwal korave e zuwan dwaswaru wetu kuri kinetto e zuwan dwaswaru heda kuri konfada amal takegga to sababaki zuwan dwaswaru nubakan kan kuran eba fasihave nubakan kan kura hibbe henekama ko e zuwan dwaswaru nubakan kan kurun kurumuga maguta fahive fawairus e nubakan tan Allah subhanahu wa ta'ala attaka du kolla Allah subhanahu wa ta'ala ge kiyamanteri kammati e insana ulejje kam gawanama e duwahun e insana en e qiyamat duhoge birweri kam ge bas salamabe ehen kam algon men engi gendane qiyamat duho arshige hiya wahikam wes e hiya wahikam fiyawa hen evves hiya wahikam nuwa duhoga e hiya wahikam wes libigen ebade Allah subhanahu wa ta'ala ge aluweti kammati ekalange alkon kurumati ekalange enge vi gotan ulumuge matiga boduwegen anna zuwane laduwahum fettigen zuwan duwasfarum fettigen muskulivuma hamevves Allah subhanahu wa ta'ala enge gotan ulejje kam gawanama e kamuge sababum qiyamat do e birweri kam furigen wa duwahu iru alugon menna intihayak kyaren asfawa duwahegga melegge kyari mina iru asfawa duwahegga hunu kamun furigen wa duwahegga Allah subhanahu wa ta'ala edebba arshige hiya wahikam fiya waitur evves hiya wahikam nulibe duwahuga ekalange arshige hiya wahikam libumavves sababakam mi vegendani duniya matiga emihge zuwan duwaswar Allah subhanahu wa ta'ala kiyamanterikam mati heda kura zuwana ade enkam mi zuwan kama behe gotum suwalu wenakan algon men dannan jehe ade faho timwana suwalege gotum algon men geteren komme mihaka wes ebakurave wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah ade enage mudala behe gotum suwalu kurave muda hodi kinetto adi e muda heda kuri kinetto algon men mi duniya matiga hoda fawa komme rufiya faasa fochaka behe gotum wes e hodi kinetto wes be suwalu kurave adi heda kuri kinetto wes algon menna eba suwalu kurave ehen kam algon men dannan ebe je miyadu algon men duniya matiga hoda komme rufiya faasa fochaki wesei halal gotuga hoda etchekamuga hedeto masake koranga buje e hodan jeheni kinetto e haram muamalatetto nota halal muamalatetto algon men mihar kurave mi oleni e hoda beluma fahoga noni evs muamalate getere evs nuwanna baykamuga algon men wanga buje ade duniya matiga algon menna bay faharuga bandha honu kamak ekkolle wonu kamuga ves akhirat duhoga naraka ga azaban algon menna ken nukurwene kan dane haram gotegga hoda emme rufiya faasa facce ves algon menge jiba nuwade veto algon men balane bajehe ade mi kamaki mi algon men warabboda samal kan denje kame algon menna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas fultakon engende fa zamanu ge alamat ekkan ei halalen haram belumen neti emihaka jehunu gotaka emihakan hodunu gotaka rufiya faasa hodun e hodani halal gotugato e hodani haram gotugato es balanuda e libijje kamuga wanama e komme gotakal hodunu ecche kamuga vies evves masale nete buna usulum e rufiya faasa hoduma kimi fa zamanu galamat kamuga alugon menge nabiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ani alugon men bayan ko dewa fa ekalek fan hadith kurawa fani yati ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u amin halalin akhadha al-mal am min haram mistakunna zamanen annane e zamanuga mistakun balen nulene zamanuga ole gina mihum balen nulene e muda e hodani halal gotugato onwata haram gotugato e komme gotakan hodanu kamga ves evves masale nete bunala fada usulakun eba mihun amal tan hunnani e muda libijje kamga wanama evves masale nete buna fada gotaka ade hen kamun algon men dannan ebeje ei wara nurakka teri kamekkan edohon miedo algon men duniya matiga algon men hodanu gotakam muda hodagen salama vikamuga ves
qiyamat do akhirat do algon menna ekama behekutun suwal kurwena kan ade suwal tawga jawab algon menna nudevijjekam gawana algon men adab husheligen da kan algon men dannange beje ade algon men ge nube amalta ginavejjekam gawana me miheki muslimege gotu amarwa mihekam gaves narke awanna jehekam es algon men dane ekam algon men birwati wa bekam gave edwa hun jawab dari mo mattaka tayyar wa bekam ga me do algon men wa masake koran beje ade algon menna bay fahara eki kahala muamalat mi haram chekkamuga algon menna engonu kamuga ves algon menna bay faharange bahive mikanta nukofikam gawana den kinen he duniyamati uleni den algon men badaj jehne den kinen he boiha wahikan algon men hodani mikan koggene algon men salame wani ei riba muamalat kamuga ves adi ei hen nuba haram gotiga hoda dari kamuga ves mikan nokoshe miyadu nete algon menna duniyega uleweka mikan nukofikam gawana migotallari nohoda fikam gawana algon men fagir wagen dane ade algon men dannan je mi shaytana algon men ge boda wadda waswa hekkam Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawa fawani ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha shaytana tiyabamuna wa'du ve tiyabamuna birudakka tiyabamuna fagir wadan kam e fagir wadan kam birudakka kaambone ecce nulibidan kam birudakka bohiya wahikan hodan gote den nonan kam birudakka nuba haram kankaman aragana fahish kankaman aragana shaytana amru kure adenkamu mi Allah subhanahu wa ta'ala kirat qur'anuga shaytanaga mi makarweri revon angawa fawayaruga alugon mennaki mi revomuge maliga jehe bekkam ga noe ekamu salama wa bekkam ga wanga bujehe Allah subhanahu wa ta'ala emme wargode nahi korawa fawa kankamuga tere ekkamen ei halak kollani mi bodeti haffafa ga teren kamen ei riba kewma kiye riba kami ha riba kan de mi ha seden hekiwa mi hunna kiye sei e fafa ga laana levigen wa mi hun kan alugon men engen dairuga ade riba kewma kiye ekamege sababun qiyamat do Allah subhanahu wa ta'ala mi heka edikona hangurami ulan korawana kamuga wa bodu wegen wa nuba fafa ka waruga mi fafa durheli wa bekam wa buje algon men bengutakun naga lona kiye huri gotan huri kandeleken huri riba kan algon men engeru bank interest kiye riba fiwa devana etsaka nuairuga algon men gedorolan kamuga ves adi enu hen kamek ukuran kamuga ves efada kamaka kyarenuwa bek kamuga algon men wanga buje algon men miade efada muamalate getere wade jekamuga wana algon men gamil nafsa sual kollange buje qiyamat do algon menna e sualu tak kurave hindu algon men jawab dari wani kihinetto algon menna duniya matiga kommes warege dati undagul tahammal kollanto burawani nuwata qiyamat do narakage birweri kanto algon menna boduwani mi kon kametto algon men mitanu kon echetto algon men nagani ade qiyamat do birweri kamaki ma bodu birweri kame e adi effo ga narakaya wannan jehije kamuga waname e tanaki ei emme hindu kolave algon menna e tanuga e narakaga kekkon nulevena tanekkan algon men dannan ebejehe ade e narakage birwerikam bayan koddevama narakage haqiqa bayan koddevama nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon menna unganna de wafave e narakiya kiyei duniya matiga emme niyamatuga olunu insanaku genema mafoga qiyamat do evves burakamen evves datikamen duniya matiga tahammal nukura duniya matiga wara faseha diri olmen olunu mihaku qiyamat do genema mafoga narakiya gambale mafoga negu mafoga ene sual kurve duhaku es heokamen dushin heyye ade ena bunane kamga nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurafani nuneke duha ko seyo kamenu dekame duha ko sufalen aramen timanna tahammalen nukurame ade narake hame kan lafa naga hisabum mes muli duniya mati gainaga muli umar do hoyna libifawa ufala aramena hadane tenge medverve efada nurakkatere tanin narake kimi ade efada birweri tanakan algon menge tereng evves mihako wannange denato ade efada tanakan algon men wanna nede kamuga wannama miyadu mi eki haram muamalat takun algon men duru heliwa bekkam gawanga beje Allah subhanahu wa ta'ala ge amru takabbola ba bekkam gawanga beje Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurawa fawa evves kamakan ara nuganna bekkam gawanga beje namat taka farwa teriwa bekkam gawanga beje adives Allah subhanahu wa ta'ala mi dinu ganga fawa emme hakan kan ugani daskon eya gotan amal kura bekkam gawanga beje evves kamen Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurawa fawa kam gawanama wagutan ekamakun duru heliwa bekkam galgon men wanga beje ade algon men ekan egota koggen algon men suwargaya wadeven annani e algon men duniya matiga kitame bure tahammal kuran jehon kamuga ves ekam wegen dani algon men akhiratu libe niyamat tak balala iruga war kuda kamaka duniya matiga algon men ufulan jehe bura wegen dani ade nabiya sallallahu alaihi wasallam ekam eswani algon men bayan kodden wafa ekalek faanuge hadith baspol takun algon men engegen de duniya matiga duha ko es ufalen aramen nulibe mihaku muli duniya matiga ena
Allah subhanahu wa ta'ala attaka ekalaanga maguga bura ufulafawa mihe ko qiyamah duho genewma fahuga e insana duniya matiga hus dati undagu tahammul koffawa mihe ena genewma fahuga ena suwaruge luma fahuga wagutu naga ena suwal korwene duha kwes dati kamen undagu kamen tahammul kurin hiye ena bunane nuneke hanan duha kwes dati kamen undagu kamen tahammul nukurame ei emme hindu kolak suwaruge wanna wade fanikunnan fursata libe mi haves hindu kolak suwargega otumage sababun ena muli duniya mati muli umur duwa ena fastola saddiha harwanden ufulafawa dati undagu taka vena kekulun tan ekkon hadanati e huriha kamen ekko filagen ebade emme hindu kolak ena suwargeya e wadala wadalungas ade ei suwargege haqiqataki e suwarge deveto algon men miyadu masake kurambi algon men hame kani duluge kurin shahada kiyalikam gaves e shahadata eggotan algon men amal nukura kam gawanama algon men na qiyamad du daguta go swarga waden kam algon men terenge vesmiha ko ummid ko ganwana ade algon men ge heokan kama nubakan kan kira ala kiuma foga e foga algon men na algon men ge heokan kan ginaveje kam gawanama algon men na swarga ge fursatu milibeni en kamun e swarga wannan algon men miyadu ede kam gawanama algon men Allah subhanahu wa ta'ala angawafa gotan ulen ebeje e shahadatuge maana algon men tatbiq kurabe kamuga wang ebeje e shahadan algon men dudukurin kiyali kamako e idikolan algon men ge amal tan huraje kamuga wanama ei algon men nukiya etchaka efade etchaka wes bomaki ekashigen wa kame en kamun algon men ki swarga wannan ede bekkam gawanama e narakan salame wang ede bekkam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala algon men angawafa emmeha amurtakan ei miskitu terega kora kamekam gaves miskitu beruga kora kamekam gaves ei alukama golun huri kamekam gaves nuwate algon mege diriolumuge komme kamaka golun huri kamekam gaves ei vyafariga muamalatikam gaves dariga muamalatikam gaves nuwate algon menge warikavenna golun huri kamekam gaves nuwate algon menge diriolumuge komme kamekam gaves ekamegga Allah aykalanga rasula kamek niya korawafani migotakkan algon men engije kam gawanama deenuga ekan oti mihenkan engije kam gawanama e bolamba bekkam ga algon men wang beje ade ekan egotak koggen algon men salame veveni algon men narakan salame ve swarga wadeve bekkam ga algon men vegen dani ekan egotak koggen ehen kamun algon menge eteren emmen nakives Allah subhanahu wa ta'ala kiyaman terive narakan salame ve swarga wanna masake kura bekkam ga wanga beje dua ki ekamuge tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmen veslebun adi algon menge teren miwa emmen nakives Allah subhanahu wa ta'ala kiyaman teriva bekkam ga labwa adi kalange nuba alunna tayyar kurawafa narkan salamave ade kalange kiyaman terivi alunna tayyar kurawafa surga wanna bekkam ga algon men emme veslebun ade algon men emme nakives heobas aha ade heobas qabul kura bekkam ga lebun wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.